October ni som pakhat ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel le Hamas te in dona nimin kha anilina ania inrin ni Hamas ho in Israel hle lai chu rocket mangin an kap waka Israel rama lutin an murem chana piang an thata an man thei an man boka he thil thleng hi Israel chona chang let ve ta ni kha nimin kha an boy tanga nilina ania voin chu thil thleng langsar chi hrang kan soidon ani Hamas howin Israel in warning pelova civil mi te chen na laya boman thla ka piangin Israel mi an hren mek pakhat zelan that don ti an puanga IC sauti danin heng an mi tha te an that lai hi video athla la in vordarantum ti soyani boka Israel sipai te chon Hamas ho chen na Gaza a ka turnia an hriata piang chu an kap zel dona civil mi te chen na po ni se sipai ten ka turnia an hriat chuan an kap zel don ti an soya Hamas hong nena warning pe man an nilau ti an soibok Israel sipai thu puang tu Richard H. Chuan Gaza Parliament ani emo Sarkar Ministry Building ani emo an thliar don lo ti asoya rocket ron ka chuana ta na an man in le mun nia kan hriat chu kan bitung tur ani a eng building nge ani kan thliar don lo atia missile an ka chu main Hamas te nena warning pe man an nilau ti soin kan thlona sipai te an boilu tu warning an pe man lo atiani Hamas ho hian Israel mi za somthum velan mana atam ber chu civil mi ni in an mi hren jinga hian Israel sipai po engemaw zat an tel anti Israel sipai thu puang tu H chuan Israel ramchina Hamas sipai ruang sang khat zanga vela omni in na soya Hamas ho in ramri hnaya Israel khuwa an thunun te chu an chu sak file evekto ti asoya heti la hian Hamas te hian Israel beiturin ram rian ron kan le lawang ti asoi theilo atibok H chuan tuna hian Israel sipai te chuan Palestinian somthum vel manin an hreng mek ti asoya Hamas ho beina wang hian Israel rama mi zakwa vel an thitling to ni in soyani a Gaza mi zasari vel an thito bok ni in official apuan ani Qatar chuan Israel le Hamas ten an mi man te an in thleng ton theinan US nen thok dunin ma an la mek ni in soyani a ma se Israel chuan an mi hren te in thleng chungchanga in biak nan la nei lo ti an soithung Hamas ho in Israel an beina hian Iran chuan Hamas ho hi apui ngei rin ani fura ma se fin fiana tu man an nei lo thung heti la hian Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan nimin khan an in rol lo thu asoya ma se Hamas telama an tran thu asoithung Hamas in Israel an be nuwa TV ati chua tura athu soi masak bera Khamenei chuan Israel le US tran tu te chuan ni thum liam ta khan thudik lawan the dar na sa hlea chungzinga chuan Hamas te hmalang na a Iran in rol venga soina atela dotan soyani Hamas ten nataka liran ti hin hian Israel rama mun poimo engemaw zata ti chia chungte chu olsam taka siam thatle theiani lawang he chiana thlenga hian Israel hmalak na dik lo bak mo bu tur omlo ati Khamenei hian Iran Military Academy a thu soin Palestina hi kan veng thina an hmalak na po kan thlop ringani Israel bayani theina na rohman na fing tak duang chuak tu Palestinian thalai te chu an thil ti awanga fakna le choimoinan an chala kan fopani ati Khamenei chuan khovel mun hrang Islam sa kho beturam te chu Palestinian te tran turin angena Hamas te ne an ni don ti soitu te chuan Israel in siam that mai theilo tur chiat na tor mek chu soijok turin na rila Israel chuan en thak kong ale sipai chakna lama siam that thei to lo hlo cham na atuarani atibok Khamenei hian Israel chungchang hi asoi du tho hlea Asia khomol pui khothlang lamram jinga Israel nena an inkar siam that tum tu te chu thil hlo tling lo tura hun le thaseng thon an ni thu asoya hei hi Israel nena in biak na nei tum mek Saudi Arabia asoina ni nge in alang Khamenei thu soi hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan chang let ngalin Iran chuan Israel nena inzom na nei tura ramdang malak na dang theilo ti soin Abraham Sakot an dang theilo ang bokin Iran hian Israel in remna le muan na theina na ramazau zel na kong hi adang theidon lawani ati ni zandar ko le chan via Al Jazeera in an report a chuan Israel a hian mi zakwa aya taman thito a Gaza le West Bank ka mi zariat somli le pakwan thito boka
Israel lama hian hliam sang ni zaruk an tling to a Palestinian lam hi sangli zathum an chuang to bok ani Israel thona sipai te chuan nimin khan na satakin Gaza an boma an bom chia jinga hian civil mi te chen na inte thil siam na factory le mi pui pun khom na inte po atel anti Israel ram chimlam kafar aza a Israel sipai ten kong pui andang chat chungin Hamas sipai ten la om renga nimin tlai thleng khan silai la puak zau zawa chun lama khan kong pui ate walau takin Hamas sipai te ruang mu tur om nuala Israel mi Hamas ten an tha te po Israel sipai te le tom ngai pol ten an la char zau zau reng boka helai vela hian ram dang mi helai hmuna mi te tran puina hna thoka om te po mithi jinga hian an tel ti fin fia ani bok heti la hian Lebanon lama Hamas tran tu Hezbollah pol te po in Israel an bei ve zel ni in alanga ni zandar kovel khan Lebanon ram chimlam nakwara kho pui bultanga thilpuak ring tak hriat ani a hemi ma hian Israel sipai tele Hezbollah te hi anin kap ni in soyani bok Hezbollah chon guided missile mangin Israel ram riveng tu ten kan kap ti an soya chuti lai chon Israel po in helicopter mangin Hezbollah te khothlir na duty post an kap chia ti an soya helai hmuna hi chon thile hliam anom lo ni in soyani Israel sipai te soidanin nimin khan Lebanon lamatang hian Israel lam hoin rocket som panga vel ka chuani a heng zinga som chu engma omlo na hmuna tla ni in nan soya pali chu boruwa ka online ka thla ka ni a pakhatero an kap thlaman lo ni in an soya Israel chuan lai pui mangin an chang len ni in an soi Israel sipai te thu soi hi helai hmuna UN interim peacekeeping force duty te chuan a dik antia mase Hezbollah le Israel lam akhoi ve po in na sataka in ka antum lem lo ni in nalang antithung Russia President Vladimir Putin chuan nimin khan an ramazin mek Iraq ram Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani chu lo komin Middle East a buaina thleng mek chu US policy diklo ra chu ania riat thu asoya Putin a chuan US chu khovel mun sang sanga ama du dana remna siam tuma phekol velani ti in US chuan remna siam atum na konga inti boite du dana ngai poimo ngai lova ram pani te pom thei in remna a in US ta na thaber tur chu athu puian ya wangin boina punlun pha thina ni atia kangai dan hi mitam takin min pompui karing tuna boina po hi US Middle East policy diklo ra chu dik takani ati Putin a chuan Palestinian te thil phut dik tak ngai poimo chu helai biala remna le muanna om theina na poimo berani thu asoya even Security Council in thutluk na an lo siam to angin Palestinian ram din anga yani atibok heti la hian Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan US in Israel pui tura in dolong lian atir chu boina zawjok thlen tu ani alho om thu asoi ve bok Israel ram lama kan mit le beng kan len lain kan kom chaklam Myanmar rama chuan thotran zan lai vel khan ral tlante omna mun chu Myanmar sipai sarkar thil ti ninge yang in bom hmanga be an nia mi somni pakuan thia thijinga hian no pangle tar an tel anti helai bial thunun tu Kachin Independence Army KIA ho tu Colonel Nobu chuan ruang somni pakua kan hmu'a hliam somnga paruklai anom bok atia hetianga in beina thlen hun hi thotran zandar som pakhat le chan vevel khania soin thonari hriat ani lo wangin Myanmar sipai te hian drone an hmang ni a angai thu asoya hethil thlen na mun hi Myanmar ram har lam China ne na anin rina bul Laiza Khobula refugee camp ani ati nimin khan Myanmar ram mi pui sarkar din tu intimek National Unity Government NUG chuan thu chwa siamin Myanmar sipai sarkar in refugee camp an bei hi thil sualte nom takani a war crime ani antia NUG thu puang tu kio zo chuan khovel ram hruai tu chu Myanmar sipai rorel tu laka hmala turang enin China debram ria bei hian Myanmar sipai sarkar in ram then om te po aza lo zialan tir ni in na soibok bazari lo thira wangin kan lo me